варианты حل مسئله یافتن. انا همه میگم تворчески. بسیار وقتی که ما میگیم تворчески میشنیم هم میکنن که رقص و بازی ای. همه آدما فقط تворчески همین موسیقی فکر میکنن، صنعت فکر میکنن. نه تворчески کریتیو است. یک چند راه حل مسئله یافتن. شما باید که همه چیزا قبول دارید. نگاه کنید. من چیزا دیده استودیام بسیار تا رقم پیش من آدمو میبینم کنسولتاسیون من میبینم که بسیار آدما چی میگن؟ همین یک راه طرف نشد، میگم خیلی نمیشد از گفته میشنه. دیگر راهاش попробовать کردن، آموختن، изучать کردن، вариантоش придумывать کردن. یعنی میگم творческое мышление. من специальный курсом است برای انکشاف دادن творческое мышление، специальный курсом است. وقتی که کودکان من درس میدم، کودکان من مثلا یک وارانت پرابلم شما چند حل مسئله افتاد میکنید. یک وارانت پرابلم چند تا میدونید که بعضی پرابلم ها با یک شماره یابه. یکی سوال ما دیگه خیلی چه هست که شما میگم که پرابلم که уже 2-3 سال است تا حاضر حلش نمی‌کنه. همش پس 3-4 پرابلم تو هست. بعضی پرابلم داره 10 سال است حل کرده. درست؟ Почему эта проблема даст скатишмо? Значит, потом халаш не офе. Ага видунисте чикрала хаталдан, давно шмо не хал кардан. Ана хамин творческое мышление ёрдам метуна, барои халаш офтан. Вақте ки ман кудако дарс метиям, ҳамин кудако ва задача монда, дар пеш ҳамин кудако роҳи як проблема аз 64 вариант то 137 вариант офтан. بعد از همه من اومدم مکتب شو اثر دارم. ورزو کنم من باید مکتب شو. من باید کودکا یاد کنم. شما кудато фикронаш нехило, одамой калон дига хел. Одамой калон убеждения, ограничения. Куда бы не, куда тогда мекла. Вайба хозе, вайш не сняла, таджиби 6 минут будаш мест, вай го хами чито бовар дора. А одами калон не. Дальше. Коммуникативные навыки. Яки аз асоситарин чизе ки шумо бояд ёд гиред худатона. Фарзандам ёд гиред. Коммуникативные навыки. Чӣ гуфта гирад? Муносибат сохтан. Боина мегем межличностные отношения. Ин чӣ гуфта гирад? Чӣ хел партнёрия сохтан? Чӣ хел сотрудничество сохтан? Ҳамин команда катан шумо партнёре. Ин муносибат сохтан дар кор. Ҳаст одамое ки ба муносибат аст. Асода мои ки намейтвад муносибат сохтан. Дальше. Якта аз чизи асосӣ умени организовать работу. Чӣ хел кора ташкил кардан. Кора ҳамин хел ташкил карданаш ёд гиред ки нигоҳ кунед як кадом одамо пеш мерад. Одаме ки кора мекунад ё ки одаме ки кора ташкил мекунад. Бале. Одаме ки кора ташкил мекунад, вай ответственность бисёр да, ҷавобгариш бисёр да, соответственно даромадаш ҳам бисёр да. Ин навыки, ин способность, ин зиёд карда рафтан дар. Дальше. Яке аз чизи асосӣ навыки продажа. Мумкин пештар ҷамъияти пештари мо ба ҳунари як чиза савдо кардан, як чиза фурӯхтан, мумкин ки ин бай буда как-то унизительно или как чихел мегуфтанд, спекулянты, торгаши и так далее. А ҳозир бошад, ман шумо мегӯфтем, ҳамин ҳунари продажа беҳад зарур. Навыки продаж, шумо бояд ки ёд гиред навыки продаж. Чӣ хеле карда ёд гиред. Продажа супер навык. Як гала чиза шумо ба ёд метиҳад, як гала чи отказа мебинед, недоволство мебинед. Сами главни чизи ёд метиҳад шумо ба продажа. Проблеми ҷамъията, проблеми клиента. Вақте ки шумо проблеми клиента фаҳмидед, ҳаллаша меёбед, значит шумо пул доред. Ки мана фаҳмед? Деньги где? Богатство где? Там, где проблема. Богатство там, где проблема. А у проблема хал кардан то есть, шумо пул ҳаст. Дальше. Управление деньгами. Пула саришка карда, управлять кардан. Яке аз асоситарин навыки ҷамъияте ки оянда бимешад. Чӣ хеле карда пула ҷамъ кардан, пула пасандоз кардан, пула управлять кардан. В своем сфере худатуну профессионал шудан. Шумо профессиональный агроном, профессиональный инженер, профессиональный спортсмен, профессиональный учитель, профессиональный ҳамин соҳаи худ ба профессионал боши бекун намемонад.
Соҳиб ҳуда профессионал шудан зарур. Развивать духовный, физический, эмоциональный, творческий и финансовый интеллект. Ҳамин гармоничная пеш бурдандар. Академический интеллект мактаб ёлмекия, мактаба нақш кунундан фарзанд. Финансовый интеллект ин шумо бояд ки худо идора карда управлаша ёд гуфтан одар. Эмоциональный интеллект, муносибат сохтан ёд гуфтан дар. Духовный интеллект, определенная ценность на худба сохтана ёд гуфтан дар. Ана творческий интеллект, креативный интеллект ин фақат пайдо меша шумо вақте ки доимо якчанда вариант истифода кардан сабаб мекунед. Азобам мекашед мекунед, азобам мекашед мекунед. Баъд аста магистр дига шуда рафтан мекунед. Ҳамин 12 чизе ки ҳозир гуфтам, касе ки оянда ба истифода барад, ман гарантия медиҳам 20 соли 50 соли оянда шахсҳои сами востребован шуда. Ки мана фаҳмид. Монданаш ки ту мефаҳмад? Точно? Гарм шудед мегӯям. Хоб. Барои ҳамин мақсад ман осууда сохтаги бачаҳо. Чунки ҳамин чизҳоро аста бидид мекунем. Қадомон будед мактаби ман ба як рафтаги ман. Ягон рафтаги ними. Ҳозир ягон рафтаги ними. Як рафта дар мода бинед. Ай абдейдо буи шашида бинед. Шумо як бор дарони ба мактаб ба рафта дар мода бинед. Вақте ки ба як бор аз дарунаш рафта гаште, баъд шумо тамоман дига чиза мебинед. Ҳозир ман ин кӯча куҷаам. Ман мебинам баъд аз 50 сол чӣ пайдо мешудаги чиз. Разницаш ана ҳамин қадар аст. 30 сол 50 сол ай разница. Чунки мо мактаб ҳамин сохтаги ки одам ки дарунаш ба даромад худаш ҳис мекунад, будуш. Атмосфери мактаба ҳис мекунад. Ва шумо ҳозир як бор рафта дарунаш ба даромада шинед, баъд ин чиза ҳис мекунад. Ва ба дарунаш ба даромада шишнад кунад. Ин чиза ҳис кардан кунад. То одам худаш дасташ кати мана со баъз вақт мана занхон аз мефаҳмад. Материала то даст накунед намефаҳмед. Хӯрока то нахӯред мазаша намефаҳмед. Инама мехел. Ман ҳамин хел сохтаги дарунаш ба одам вақте ки гашт фарзанд вай уже автоматически дунёи оинда ба риштан мегирад. Ҳамон чиба аста таъсираш мерасад. Шумо як вақт ҳис кардаги ки ҳамин атмосфераи муҳит ҳиссиёти шуморо таъсир мекунад. Ҳамин ҳис кардаги ки мана мисол ягон ресторани хуб равешинед, хӯрока хӯред, чӣ хел асу? Ё ки ягон бозор рафта шаврма хӯред чӣ хел? Разни чӣ? Чиба одамо мисол бренди веш чизе ё Мерседес мошина қимат мегирад, як ягон Opel гирифта аз онҳо ҳар када рафтан мешавад. Асоби чӣ вай влият мекунад качествои жизни одам. Ман гум мекунам шумо ҳам як бор дарун вай рафта дар. Бо рафта соли? Асли рафтан замони мусlim мебуд. Дигар ҷо рафтам, ман ҳамин чиро вол кардам. Барои ҳамон ман мекунам ки ҷавоние ки гузарад, мисол 20 соли умри ман гузашт, барои ҳамин простой чизҳо фаҳмида ё гирифта. Ҳамаш 10 сол 20 соли умри ман гузашт. Агар тайёр шуда бурад, бай осонтар. Вақте эконом. Главный идея мо ҳамин баъз ки ҳамон фарзандҳоа умраша эконом кардан дар кор. Умраша эконом кардан дар кор ки вай тайёр шуда бошад. Тайёр шуда ки бурад, вай осонтар бистртар пеш барад. Хоб. Далше. Dabroy pul gap mezanat. Настроение по над сейчас раз. Dabroy pul gap над. Хоб. Самочувствие над. Хоб. Як бор 2 минут 3 минут як топон гап зада. 2 минут 3 минут як тек гап. Чӣ фаҳмидӣ ҳамин муддате ки уҷа ман гап задам? Чӣ барои ту сенне буд? Чӣ барои ту арзиш дошт? Шумо ду тасур аст. Як тасур гап мезанед, ду гӯш мекунед. Як то муаллим, як то талаба. Хуб сар кунед. Давай. Ду тасур аст. Обсуждать мекунед. Чӣ фаҳмидӣ? Чӣ гирифтӣ худат бар?